बहुत टेस्टी ठीक बरा नवीन पट्टनायक भी खाते हाय फ्रेंड्स मु विश्वजीत आज आसतु भुवनेश्वर फेमस रवि भाई बरा खाइबा इवनिंग टाइम रे बरा को मटर तरकारी खाइबा आसतु पूरा सीधा तमा अच्छा बस्ती ना बड़ा से कौन कति बड़ा 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 ना कौन नवीन पट्टनायक खाऊ बुझल यही दुकान टा देख के भिड़ रख 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 आ कौन नहीं मोर 3 प्लेट बरा गोटे रसगोल्ला 500 टका देइथिल आ किछि नै दुटा प्लेट दुटा ले यादू आ गोटे हां हां मु जानि जे भुवनेश्वर हां हां दुटा प्लेट दियो ना भाई भाई खाइबू खाइबू छटा पार्सल देवे भाई मत दे दो आगो प्याज काटिए तुम आज अरे बोराटा बाहर
ମିଠା ଦିଟା ଏପଟେ ମିଠା ଦିଟା ଦିଟା ମିଠା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଭାଇ ବରା ବରା ବାହାରିଲା ଆମକୁ ଦେଇଦେଲ ଟିକେ ଗୋଟେ 8ଟା ବରା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ କରିଦେଲୁ ଆମର 5 ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଇ ଗୋଟେ ରସଗୋଲା ଦିଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଆରଟା ଦିଅ ଭାଇ ତରକାରୀ ଦିଅ 5 ପ୍ଲେଟ୍ ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ତରକାରୀ ଏ କାଇଏ ତ ମୋବାଇଲ ଉଠଉଛୁ ଦେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମିଠା ଦିଟା ଆଗେ ଡେଟା ଲାଇଟ୍ ପଡୁଛି ଦେଖି ଇଆଡେ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓଟା ସେ ଦୋକାନଟି ଦେଖନ୍ତି ମୋର ମୋର କାହିଁକି ମୁଁ ଗଜିଟା ପିନ୍ଧି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଏଠି ବରା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଖାଆନ୍ତି